Ine Ruhii Embu Embu yes sikia kuna watu walikatana makofi kidogo Embu Saturday karibu wasimamishe rege the ambience they're called the ambience. Of course there was the very decorated event. Yes, is it the coronation or what do you call this award? It is there. Kwale na kuamuru kwa muthikafu mweru wa the Catholic Diocese ya Embu. Absolutely. And even the Papal Nuncio was there. You don't see him very regularly. Yes. You know he represent the Pope. The Pope. Yes. Leo wakire na igongona ria kuamura muthikafu mweru wa Diocese ya Embu ya Gatoleki. Muthikafu Peter Kimani. Na igongona ria ri inene na igemu. Wega properly okay to from all walks of life. Every power that is in this physical plane of the country was represented. Kwa Embu. Yes. Vigogo wote. And why is okay gather ku Pope Francis wa kumteua, that is wonderful. Oh yes. Ni makoleto matare na muthikafu kwa ihinda. Yes. Muthikafu waona akiathamirio diocese njeru ya wote. Yes. Uria wakiri ku hindi yo. Yes. And that is awesome. Oh yes. Not on the flip side. Yes. There is always a political angle. Yes. Mwathe muthuriti ndagitari William Samoei Ruto the president. Mutongoria wa bururi ndarakire hau. Wako kuri. Itheti Ibrahimu. Munini wake. Professor Kendeke. His Excellency Ibrahimu. Yes. Mwena uyu ngiri the Pope. Yes. Retired president. Yes. Uhuru Kenyatta. The fourth. Yes. Kore na kuthura kuiniri. Kore adoiniri. Hamasi ya kuma dina rena parishes matura ngurani ni holo movie ja. Immediate former deputy president. Yes. Joyfully Rigathi Gachagua akire kuria makirigainie na andu kuma dause singe na dina ri ngurani. Yes. No jori mundu aimpichwo ni aritina title ya excellency. I'm not very sure. I am not very sure. I am not either. Not deny but give make muri recognize ko. Well, tonua no turemwo ni kumihuthira. Deny what they were the bishop. Ya muri recognize. Yes. Bishop Muheria. Yes. Ndio koretwo akiri bishop munyitiriri kwa ihinda. Niguo. And the fourth arakiwa mimi sasa siongeagi sana. Aliingia kwa kisindo. We sangwe vivinyo hoi hoi na nderemo. Yes. Aje vile ja okoni anamuoneta kafe ni anamuite. Munene kudu kudika ndo wewe ni roragira TV. Ile nderoragira. Ogathikiriria kameme. Muno. Udu kunejera kurugamio wira. Ndaiguire uguo kameme-ine. Ejeregete kwenyerio kidogo. Rogero hauri ria nyama ndi roa-ine. Negwa toni ori heo handu haria ni ra oro kuimwo. Ne jo matige kuima we rogimwo. We uri. We uri. Nawe hau odi mundu ugi arogarie. Igiro na niona kwa aria gikarite. Ana ndaba kuja ase kirute go here aria. Wakinya hari ari ndogia go gubeto. No ana dilage na dikapetine. Igiro wakinya hari ari ukiaria uge oria ndateke andoro. Gwetio handu. We gweta tu. Ona kondu kugweta na rigathi. No uyo gwetwa avire ja. Yo leo audio kwata oteithia ni ndathia guo maundu maria megiathia no guthondeka bururi ni no thayo ni njokire kurora miti kana ni amerire
awe gwetoka undu kanjomo he undu ngigweta kirima kigaruruke uguo ri wadi joke widi wadi uwe ndo amenya yagoria murugamiri wakwa wira uria gwathire nironi ndirekirwo nironi uria tugutanirio ndai kana ndufu niangirie na rafu na undu ko muthiri no kana rafu no ndagera ndoro-ini ndagera ndaka-ini ndauma mugo ndagera ndateke ndaka anu wake ona ibuku ria nyimbo tu mana na rimwe abarimwe tawamu shoba na maua buku cia nyimbo na maga twairwo rimwe nigetha tucokanire eo ibuku unyitagwo au kora gucokanire hakamathani tarikaje oronote mari witu tigane odie ugeto odereria Jesu ibuku tuhairwo rimwe airia kwiro cio kumathiurukagia andu ndari wira agimurugamirira urana thikiriria anjira riu kirauni he kuria kiri ramwe ndukiongerera muchomba rimwe atangwa Wathi haria weto kaundu wathi haria weri to ni ukuyo ihinda wega ngaragere ndugia o gweto nduragetha kura ora ichi turaria na weri na unjire kana ni wega ri bodigari yakwa ni karogwa thangwa na methu methuri ni one maranangira na methuri mwega tondu arekonderu uguo hi andu makera ni aramakia andu uguo toka undu tondu andu aya me haha ri nio mena uhoro riku no horo cio mundu wa rugongo rwa kuria mukuru umite ri ero akiona haria ri eu etari uguo ne njwe rutigire gaine ungigwetwo kaundu gwetwo kiugo gwetwo undu oguo gwetwo kirima kidogo na kana ona ndukagwete orota Ora sare udia dibika ya managana maudia tagalia dikeria kameme atonyo abogua gathikeria mundu very influential wetagwo muthoni wa kirumba one of the most influential gathikeria sai Ngoni magoka kata na Maasai Mara kena aja ni ungiaria ga undu we dimenyenete kwa kureherwo kiondo ukihothwo Odi gwetereire kiondo derwa atiriri ratwara haria ya siasa wewe no ungigweta tu kaundu tu gweto kamwe we no gweto we no ritu yo ngiuga yeto no he kakara saga raki irwo kaharagane lide tata nikuria no buna matire miaka miruru bure ya fadi selective na rohero wa very selective ginya gami yata igwa me gutitwa andu mero muru ndeka oguo rucuruki murahitirie me gwetitwa ni murahitirie muno mundu rucurungire ndeka oguo mugeni ni Ruhii ni aya
It is called consecration. Oh, consecration is. Mereda take adoro na dokira ya muda. Tathire kira muputo thogithine. Na no adina kira twita edira. Yete ke mana gocho ka uthia tia. Reure watu wa Embu na kama waliitwa nyuma ya hema kidogo leo ulia woka ni kwanyu woka again ni kwa yana kidogo yeto ri not a very friendly postmortem ya weka kidogo yeto ku assess your normal behavior and how it impacted on the fasting delegation. Yes. Dogwo ni athoreka agikaro okaigwa sege Junge karai haria ikara mwena uria tauga ikara haria Wajiru Sera Mai Mama makaigwa nyumba ni kwagia wai nama mwenda katuono turia kigu mbere yage mutire thoni ukwenda kunia ageni acio goku tutiriaga Yesi kwani hana ile kiaro kiako woya no kudire boye wewe mugeni goku umaristi ni ageni ana gara karo ni okay atari no cio uthekire mugeni akihoya no bogo babogo Rugama ke ujia modi kafui Rugama watu utanio heinya aiwa rizide mokwa usokia imeni niki netonwa mutari kana nywe mokere my agent mama soniki mutike sokia imeni mugenire mwagire kumuhora ruhiniki Dede kana kaugire poe mure mwagire kuhora ruhiniki ati nauga wega niki kimugiaga mwenda kuoni atocio matiri afata maitokita mesie igana magiuka guku na mutige sonoka no gathi kwara ruhe hau gathie kau kwara ruhe hau oke mona gioria wa githomire no le murekere irio ngaragu guku ageni mugeni arie ndaika teko mutirahura nginya ruhi kamwetaga atia no mubale kiro ni muramenya mundu ucio ogwa arokire sege ndurai na bithi ni ugothie thukuru riu ni moyo guo ni muramenya ogwo inyui kana ndutu mureraga guku age kwani sabe sio ni iro tarehe wandu na hura ruire bia icio rehe na iro cia kwenju ugoikara ogwo atakoria ndazuma ugire matipaka gwoki ni tukuona riboti iyo reke tumione ndaigua jogua methoma haha news-ini mathoma ni maya ya Macharia Mohammed strikes that are going on ana hiyo bana hiyo nilikuwa nataka hii nyingine angalia pole pole tu hiyo Tatika ni mwele kava gutuika muvati thirikari ire gutuika officer opposition ni mwegwa ucio ni governor wa county ya Embu Cecily Mbarire akiariria muingi ayuritwo ni matuko ya thutha wa muingi wa county ya Embu kugiriria mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto mutho wa Jumamothi hindi ya igongona ria gukunurwo kwa bishop mweru wa kanitha wa Catholic Reverend Peter Ndungu na riu tutingikorwo ni turetia maundu mau na ndio tukinye bandu ba gutura nthoni ati tukaugiriria munene wa bururi shetani ashindwe wana tugakorwo turakarite atia
atia Embu tutiana kinya vau bakugereria muthamaki na turutitwe siasa cia mbara cia kuganiriria cia irumi ni atongoria marenda ture njira Muriri akiuga na wakorwo muingi ni murakaru ni uria wari munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua gutitimurwo kuma thirikari-ini wenda kwenyenyio kuma thirikari na kuria muingi uthirie marakara na ino ni kumbira nyume thirikari-ri aikavona ma iyo mbathi ni narega kumitwa ai nenekatia na nirarega tondu nirona tuthiete gwikua opposition riu tondu ni kwathiire uguo kurathiire na marakara manariwa wana mutumia ararakara ni muthuri wake ti mithenya iri thatu kina tiga marakara uthirie marakara mau ma ingorore cietu tukinamenya atiriri kwina rucio na ngiraga gutonyerera mbara itaina umithio timo gitu kamba bisevara tugatetheke mwandiki munene wa kiama kia UDA Hassan Omar akiuria muingi wa Embu witikirie kiana atia hana uguo meirwo marakara mana rĩbwa ane mamatire mari yo ina ndirakwira atiri gavana wanyu ti mukenu andu a Embu banga yure mukuhoreria maitu ai tutana kinya au andu a Embu bakugiriria turabundithwo kugiriria nu. You see in politics, yes, maundu mathia na mbere siasa-ini ona muthamaki kana munene angicera handu ri mwarikia event ri ni mwika post mortem. Of course, yes. No, that is not a small visit. Mwakirana kuringana na uguo gwaikara ri inywe muona atia. Yes. Akira we ni uthire wega we handu wagorire we ni wogorire na ndwenda kwirwo we ani toyo ri urabangite riu ndirecireria Saturday makiuma kuria kanithari yes haria maikarire ri ndireciria irio ni ciaremire kurika ndona mugathania kuria ekai kamuragibangire atia na ninyu mwikoro guku na ninyu mwe no nene wa kiama bana what are you sasa hiyo kiama ninyu nene tondu matukwema ma governor no she must be coming from somewhere. Yes. Yeah, she had quite hira kidogo. I would want to see a situation where former idea Queen and Marali hidwa woku magabe adu matari zon na gotoko adu fura duore magai bakiria na ndo acio tia guku kaigwa marari ngeire kafuta dakiwo guku mwananga gutikugereria tongoria na ninie dauga. No, but the governor has a point. Mutukozi wa kugereria tutiuri ne mugani gitaro-ini giki tutikagereria andu okondo nake no karakatia gatigana nake ukauga ndakwaria muthenya mugima ndakwaria mwaka wairia ngediro na iye muno daugo magai mutongoria wa Afrika aoka gukurehe maundu mega andu meho tutoi maumite kuthona ona kiuga kiao tiago Diani irakwira icio ni ndurubu andu acio amwe mararutitwo hora hola na to niĩ njerete bururi aya marari haha mbere marajirie kugiriria nirendire na thutha kurari olomo na twiri turari haria thutha acio nĩ gumba iria citigarĩte tutigwĩtĩkĩria matigari ma gumba
Na ndurubu. Moke guthukia siasa cia Murang'a. Nimekata. Labish. The leader is yo. Na ndurubu. Wari ginya novi. Ya Sudani. Yeah. Ini kada ko. Specifically Diani and Chiana. And what we introduce to them, due to them, this is One Daddy. Oka Dalton. Dalton, you want to say hi to these people? You want to say something, Dalton? No, we are about that time. Some bunnies are coming. Just for purposes of clarification. Uncle, na Vava, Elijah, I have a surprise for you. I have a special link. A special link. This one is blued in tennis. At the tennis. No, I didn't tennis. Kani modo po pilizo tigana no horosi. Tigana no horosi yo. Wata gutuma aria mamukuita no rituma mahutha huthi yo ritu. No, they are on their way. The summer bunnies. This is my wife. I don't know manye modo no akiolia why I did not Mali from allowed here. She's Portuguese. Nakiola yayo so you'll understand that. I hope I have my cap point modo. Kiola no kio translate. Ngine waki niwe na mathomire hamwe. Invite a delegation. Kiola, I think you're better placed to go kaki do so ukalimani. Shana shikaga. How y'all doing? Yes, you go guy. Gay. My name's Dalton. This one here you couldn't everybody to hang. My name's Dalton. What's your way? Ya wano. What's your Dalton. What's your way? King either. Can Johnson, what's your other? I am so happy to be here. I'm so looking forward to seeing the wild beast migration. Okay. My daddy has told me so much about Africa. Woko ti Africa nene ne Africa. Woko ne donyo yase. Tuthathaura ni na mabũrũri maria mangi. Woko twe kula ihumono na Liberia. I'm so happy to see you people. With your welcoming faces. And I want to say on behalf of my small brother who wasn't able to travel with us, we so have. Yes, you're always good. I don't got behalf. I've got behalf. Can I behave? Bikini. Gay. Gay. Man, I can't do it. And this is my dog Snow. Snow, it's a very special part of our family. We are so happy to be here with Snow. Snow always wanted to come to Kenya. Que muera! It has been the dream of our dog Snow to come to Africa. Okay, thank you so much. Wima, kidete. Unja, jina hiyo ni hii.
Wewe ni huyu. You here? You here? Your name is this. How's that possible? I can't be him. This is your father. It's your father, yeah, yes. You are Uka. Karuka yetu. Hi, everybody. How you doing, everybody? Wapi ndiuru? Ando makanoka wa wewe wangi raundi. Ore mongi raundi. Wapi kelele? Ya kanega goko. Muri aigo. Ore ya mono. Muri aigo. Ore ya gorenge. Renge. Mwanani agocho. Agocho mono mono maki. Ngai no mwega. Hede shode. Naende jode. My name is Shanice Uhuru Kenyatta. I go to the senior school, the junior school, sorry. I mean year 6. I take grade Gappy. I mean year 6. And I'm so happy to be here to see my ancestors. It's my father, Nganga Gitundu. It's my mommy, Arbin Ranger. Have you had wonderful parents? So happy to see my ancestor. Man, your ancestor. Au ne wa koronga. Yeah, mweyaronga to tire ngomi. I'm so excited about how traditional everything is here. I love the simplicity of your phones. Ai tolu mera opposito. Ba beruni ore. Le va oye di mokaya ikaranga le ko haganda baso nini. Yeah, that's simplicity. Everything here is just so vintage. Esta se quería Mónica. Gitu aling. Itu aling. Esto TDA. DX. I like that Monica's car is just nice vintage. Na ina dona na wakurihite gitu. Corona makavazi. Ahora tare hirore. Esto va a tener hard discovery como habilis. Archaeological site. It is so good. It is so good to retrace our footsteps. Our father, Missinganga Gitondo, always tells us the importance of knowing our origin. And it's good to see the people we came from. And I just want to request my father that one day when we all make arrangements, you can all come into a plane and come and see how we live in Delaware.
Mwana jiori ngoro yake ni achuwe auga tutwaru oku ndera mea uyu kata ni chuwe mutheri ni atokia chuwe mutuo uyu utana wake ni ni wa mwali wa maitũ biũ. No, they are coming. Tino yothe gũkũ nĩ vintage. I like how you're interacting with wild animals. You know, it's tingui wairodi. It's domestic. Ini mumbwa ya huku. Ndio unaona tani wild dog. And I like how your chicken just run around. I like how your chicken run around and roam freely. I think even in America we're going to start a campaign. We're going to call it Free the Chicken. Akora kukoshio kuhangira gũkũ. Aona, alashi leo ni wiyathi, ni cia irobe. Gũkũ ni ciageire wiyathi. Ni ciohorirwo. It's just so impressive to see the cows and goats interact. And they're coexisting with your simple selves. I've learned a lot of games. I've never been up a tree before. We are waiting for you. Bora mkuje Wima Fest. Yes. Karibu nyumbani. Start booking. The bottom line ni ati gwakinya never all twice. That is where we draw the line. Yes, tumahea hinda torona ne macoka makarugamia andu. Ri arugamia andu. Wega. Yes. Evono cia man kefefe. Akara take your story. Sana. No, they are coming. Wananja. Leke moke. Yes. Ukai na moke mwena kiondo. Karibu nyumbani. Like arahenge kira kidaga kwa rugongo ya kuria tikora ihu ni agithi eto githiga githiga giki gia githunguri yes kiu kia ni mukaramani kiu ni gia kangema eto tia these are the gentlemen nani there is a musician from here githiga I shall remember ni mukaramani ni wa githiga gia kangema yes rĩu RUFATHI rĩ nĩ kũrakĩna mambura tũkĩingĩria hĩndĩ ya mambura yes na tigwake kũrokaguo nake arokire kũnyiterera o itũra aihũrie itĩ nĩ mauga atĩrĩrĩ nĩ tũkaihũrĩria macaria itĩ na no wega yes kũu nĩkuo kũgemia igongona andũ magĩũka mamenye mũndũ nĩ arĩ kĩ nĩ arĩ andũ ao yes no rĩu hwainĩ ũguo rĩ event ĩkĩanjagia very calm and orderly no hetha ikinyaga ukorwo rĩu itĩ nĩ ciarorana andũ mathondeka tũkakuni andũ magethondekera formation yao yes makauma ĩrĩa fomo makauma rĩu ĩrĩa ya kũrora mbere ũkona rĩu harĩa andũ nĩ hena arĩa moko kona hathi gatungi hau magatharũrania cinema arrangement yes theater arrangement makaingĩra rĩu free sitting na nĩ ũmenyaga kakuni kau nĩ aroko nĩ arũgongo na nĩ aoki tondũ arũgongo ona hoka mũndũ wĩna materu na gatungi akarekia kamwe hau angĩharia aya angĩ nao visiting delegations rĩ wonaga umwe hatia ore ogira mafura na ngari-inĩ wonaga athiĩ aoka na gapepa kagaki kamenyo nĩ ya macini yes naria aharia ya rokori ni akinya handu ya chika maoka hari no important makauga ni ugutumakeria bauga no ni eretwo ndu ati mbura kandu ati ngiraini wa murangi ni hana kwagira riu ni rakinyia ki
ye mundu ende irio wega kare njau mundu ende irio wega kare githukio giathi mundu yaritie ri ino muthende aragio riu rufathi ri is that person he was all over na nginyara and he is very interesting fellow ni ahota ku move crowd he has a local sense of humor that is rare andu ya local makoragwo ageni moka no ari heo handu guo ni moine ni ahota kukururia yes that is rufathi for you nginyara kinya handu arauga atiri mutigatinde mugiukira mundu enda kendo mukanduma are acha gutuma muthuri wa rikari karathi riu ha gutua kuinuka ri ndwe nake ni ambatagia ndambe muno na akureka thuri mutimenya akwaria na andu inywe andu ni mamuriga muno kundiru nao ni mundu we kuhura caini uria thaa ici turaria nawe ri ni uraheana maruni uria sako iria nene kamuthona TV andu aya ni ngatheti mutathomaga na nginya he hotuheagwo bureta go people daily uria nake urona akirite uria ri kuria kwa mugukuri niwe wanjiria wira kundu ku mundu ucio no muthi no aria akanya kundu ku pottery guys kamenya andu makiumagarania ri ndakiri hau thuri marauga to kinyia aria renji yes marayo kama na thuri igana na tondu nake muthuri ucio maraumagaria ri ni akunjura ni akunjuraga yes ti mundu uri kunyitia haria renji ri arapakite mukuiko wiho wetagwo Range Rover autobiography ati autobiography Range Rover no jeru na gweciria thai ici tukinyete ni igere ithatu ciguku kithiete muno ino riu wakinya hau ri hando cia mirango ikoci theini warehe kiara hau ikahingura yes neka kurehera step gathi haha kuranga nigetha uingire yes neka murika haha thiritwa ria Range ikandika hau mukamenya nyamu nengeretha ito riko githondekagirwo ndiri raithi aina acha iona raithi ndungicigwetania hamwe na ndiri rajia kuoneka ati XUK niwi tiria nyamu kambu nini ure zae no rauga atiriri rufathi ri to ni njui na ni areirwo wega ri ni nguthie ngumuiga hake gito agikaumira ri ni oi ha rufathi rufathi athi kuingira ngari ino ri ngathi ri irecokia akuhiriria kuranga ngathi irecokia ikirunda muthuri maramura rufathi we nyemu yo ni athoma account yaku yemenya ni kanua uri kaingi yamenya kindu ingitie ni piripipi rufathi achuria moneka areke gwathie ke guhingurire athi kuranga ringi ri rufathi nyamu ino ni irakumenya igui na huduma we haimba rio haimbaga rori tiga kugemereria rufathi ngathi ni amukararia ina ti ngathi ya kuratha nyumba iye ndona mwene ndiramweherera yoka mwena waku ikarega yakwira weherie ndwara cia ndutu
atinda mwira wega ya jana fote tu kirai ni mucio kemurange tuone kana ne kumuhe ngathi akugagiria ngathi igecokia oya kuguru igaco imwimithie ngururi we andu nginya athiete kuranga ecokia aragwa thiini